Usuye lo mama. Why nenza so? Ngiyalo bayangihlebela ngengibazile abantu abangihlebela. Yangizwa. Bathi ngiyalo nguye. Nini ekhaya nibuya phi mama? Mina ngibuya la Siyabuso. Into Siyabuso. Yeah, ngibuya eMapini. Maye lo mama niyamazi. Umama lo angimazi yazi ukuthi yini mina mbababa. Mina ngizona neqiniso ngizo. Ufuna uhamba phezu kweqiniso. Umama lo ukufika kwakhe. Nganginganankinga naye, sasinganankinga sinaye. Yasisi. Eza la kimi afuna something to. Yamuzwa. Yeah. Wayeza kimi wacela bekakha lendlu yakhe. Wacela impikero. Yabona ukuthi ufuna ukukhokodela amasenti. Ubaba kwama wakhipha mara impikero lezakudala bona. Wathi mani ungamnikezi lempikero. Mina ngizathi mangiceda ukwenza lokho engikwenzayo. Mhlambe suyithi ngiyomkhokodela ngoba umuntu wena wesimama. Akangeke khona ukukhokodela ilo amasenti. Wathi kimi ukhona umuntu ozongibhokodela umandla lapho. Nginganankinga naye. Ukuya nokuya la sihlangana khona siyacoca kuyajabulwa. Ukuya nokuya 1 2 3 sikajikela akasangikhulumisi mina. Yabo. Manje ngibuza ukuthi why angangikhulumisi. Zange ngibuze futhi. Yebo. Yeah. Ubani? Wenzeni? Ngikora ukuthi lokuthi wenze iskimu. Ngoma masiphamandla ngoba yena abuya lena sport kuphumela igama lokuthi mshangane. Mara bebagijima bayale kakhe bayokudla le kakhe le. Bafuna ukuyobona imama impilo mama masiphamandla ukuthi injani. Bagijima ekseni umuntu ubamba umntwana wakhe uyaka masiphamandla ntambama ubamba umntwana wakhe nedi bayohlolana impilo kokuthi kuphilwa njani mara ngamtshela zange ngimfihlele ngamtshela ngathi labo abavakasha kwakho bazayithola into abayifuna. No, okay, asikisi nginizwile zonke ithi kancane. Nginizwile zonke inkulumo zenu. Mina bengifuna ukuyikhuluma so. Bengikhulumela endabeni into engithinte kakhulu. Ngiyabona ukuthi ipi yakho nalo mama igcina iaffecte. Yebo. Iaffecta lo mama. Because ithi kancane. Uyazi why? Because of lo nakazona nalo. Ubona ngathi bakhuluma. Yes, because lo akazi umuntu la. Nabantwana badlala abantwana bakhe badlala kabi. Wena nje isikina khona leyo. Abantwana bakhe badlala kabi. Mama kancane. Uyazi mama inkinga yami yini? Ngifuna uningizwe ningizwisise. Angazi ukuvuma kuthiwa bathi kunama group ayahlangana bathi bazokushisela lo mama or bazomhlukumeze bathi akusingi mama ngapha mina inkinga yami yabona nina mani ingcono yes bamkhela amaswasi asikazoyivuza bathi bazokubetha bazokuchisa net mina that was my worry vele bese ngithi ngiyacela ukuthi batshele ukuthi nangabafuna ukwenza anything kulo mama baqale badlule kimi bese kuwe bangangeni yes nangabafuna ukushisa bazokushisa ekhaya mina nawe wena inkinga yami nawe kwazi wena mina nawe ngoba angikwazi ukuthi ngibangisana nawe awazi ukuthi mina ngibangisana mangibuze bantwini abaclose nakithi esiphila nabo bayasho hey belizothina ududa kathazi ukuthi bangwana nawe mina ngithangazi mara angathi makabona uMasiphamandla abantu abakhe badlala lapha abona uMasiphamandla angena lapha ejardini kwami isixoxa sihleka alitshele ukuthi thina sikhuluma ngayo akazelanga mina la ngangazelanga 10 ngobani list khona le list vele bengithi ngiyabhala uma bachekolisa nangoku uyazikhuluma mina ngiyaxolisa naleyo scheme lesengasazi ngiyaqolisa uthi wena sikhiphe scheme sabantu abayithe akikho lapho vele beva ngingekho mina ngikhumbula ngidlulela ngiyestore yena akakusho ukugcwale ngoba lolotile umswati akakusho kuqale ukuthi bengithi ngiyazama mhlawumbe ngibonile ukuthi ngiyalo ukuthi angifake ngoba lolo shilo ubakuthe nokubakuthe athi niyoboshwa athi enemina ufuna ukushisela yebo washo wathi enemina lingaya ngiyomtshela kuBhili ngeke ngiyekele umswati wakithi nimbula kanti ushiselwa yini into phela lo mama thina zanga cela nesifune ngifika nyalo ngakhelwa nyalo bekade athi bathi sibambele ulo kunjani umeeting bathi mbambele lo mama umeeting yeah nguye wani lo meeting nguye lo mama Hlambili ufuma amahlambili
Wani libambele mina. nakhona indaba zabantwana nakhona zindaba zabantwana ngiyasazi isitori sakhona ngiyasazi sabantwana leyo kuphela mina engiyaziyo ukuthi wafanele sikubambele umeeting sikubuze ukuthi nakhona isitori sabantwana bathi babambele umama umeeting nakhona isitori sabantwana ukuthi abantwana bakhe abakhuzwa and abakulunja abakhulunyiswa akunamntwana